Ngibe serious. Siphethe amazwi indlela sibheka komkhulu kogabona oziko sitiba kwambokodo ziyaqenqeleka yayiva kodwa ke sinani bethu kwezonkonzo nikuzo nathi asibalani ngoba ile mini namhlanje ile mini inkulu kakhulu ligqala semampeseni lelo Amazulu wamashalo kumhlekazi wamachonyana ukamajolo ufake nyatshoka ngokwethinga lakhe ewe thina silindele amazulu wemashalo nomhlaba inkolelo asibayedeni ncamncam ningasikhuphe nani lokunayo bethunaxakekile bethuna nkosi yami wayalibolisa lakathixo wayalibolisa yayiva ivela qhaba thixo ngokwethinga lakhe silindele amazulu amatsha umhlaba